Phuthego a re rapeleng, romela lesedi la gago le boammaaruri jwa gago, a dinkgoge di nkise kwa thabeng ya gago e e boitshepo le kwa maagong a gago, gore ke fitlhe kwa letareng ya Modimo, kwa Modimong wa boitumelo jwa me, jo bo ntudiedisang, le go baka ka hare pa Modimo, Modimo wa me. Ka ga jalo ke tsholetsa matlho a me ko go wena, yo o ditseng kwa legodimong. Bona matlho a rona a lebile Morena, Modimo wa rona, go ya a be a re tlhomogele pelo, jaaka matlho a batlhanka a lebile diatla tsa beng ba bona, le jaaka matlho a lelata a lebile seatla sa momagadi wa lona. Amen. A bopelo tlhomogi jwa Morena wa rona Jesu Kriste bo nne le rona botlhe. Amen. Phuthego ka sebaka sena ke le dumisa ka leina le legolo la Morena wa rona Jesu Kriste. Dumelang. Phuthego e galalelang, tlayang re obameleng, re iname, re khubame fa pele ga Morena mmupi wa rona, gonne ke ena Modimo wa rona, ke ra rona, rona re letsopa, ena ke mmupi wa rona, rona rotlhe re tiro ya seatla sa gagwe. Re simolotile Modimo ka tlhamalalo ka go opela Hosanna 2:9:1. Jesu rato la hao o mphile lona, ke molato wa hao ke tla o fang, ke inea wena ka mmele le moya. Hosanna 2:9:1. Na fela ra leboga phuthego le ka nna mo fatshe go timele bonna go tsa le bo wena go tlo wa heka wena fela. Lebela lekwalo la moporofeta Jesaya kgaolo ke ya 45 temana bo 5 go fihla go ya borobedi, Isaiah chapter 45 verse 5 to 8. Mme yone e balaga ka mokgwa o tsamayang jaana. Ke nna Morena, ga gona ope o sele, le gona ga gona Modimo ope kwa ntle ga me. Ke go tlamile le fa o sa nkitse,
gore ba itse go tswa kwa botlhabatsatsi go fitlha kwa bophirimatsatsi fa go se ope kwa ntle ga me ke nna Morena go sena ope o sele ke nna yo ke bopang lesedi le gona ke tlhola lefifi ke dira pholoso le gona ke tlhola tathego ke nna Morena yo o dirang dilo tsotlhe lona magodimo rothang go tswa kwa godimo a maru a nnese lesego a lefatshe le kolobe gore go tlhoge pholoso le gona lefatshe le godise tshiamo ke nna Morena yo ke tlhodileng dilo tsotlhe tseo amen phuthego ropela modimo sefela ka maatla Hosanna 3:5-2 jo lefifi le le kaakang le aparetseng lefatshe jo botsho bo tlhomodisang le tla tšhabaneng letsatsi aparela nqalo tsotlhe ka kganya le ka mohau ka hohle ho utlwahale thoko tsa mmoloki Jesu phuthego re lebelela moprofeta Jeremia kgaolo ke ya 10 go tloga ka temana ya borataro Jeremiah chapter 10 from verse 6 mme yone e re modimo wa boammaaruri le medimo ya boithamako ga gona ope yo o tshwanang nao Morena o mogolo le leina la gago le legolo ka bonatla ke mang yo o sa tshwanelang go go boifa wena kgosi ya baditšhaba mme Morena ke modimo wa boammaaruri ke modimo o phelang ke kgosi e sa khutleng
lefatshe le roroma ka ntlha ya bogale jwa gagwe, ditšhaba di palelwa ke go itšhokela kgalefo ya gagwe, buang jaana ka ga yona le gore medimo e sa dirang legodimo le lefatshe e tla nyelela e tswa mo lefatsheng le fa tlase ga legodimo leno. Ke morena yo o dirileng lefatshe ka thata ya gagwe, a le tlhomamisa ka botlhale jwa gagwe, le gona o tsharolotse legodimo ka tlhaloganyo ya gagwe. Fa o utlwa tsekodu ya gagwe, metsi a šuma kwa legodimong, o tlhatlosa mouwane kwa dikhutlong tsa lefatshe, a direla pula dikgadima, a fokisa phefo e tswa mo dipolokelong tsa gagwe. Amen. Re boa re galetsa modimo wa rona mothata yotlhe ka go opela mo go Hosanna 229 ka tlhatlhathela feleng halelele, ke sena modimo ke sena tshepo, go le lefifi nyora le nkgamile, ke tsietswe ke šwele ke sekoboto, jwale ke bone sediba sa nnete.
Re a leboga Phuthego, re lebelela Pesalemo ya 18, temana ya 31 go fitlha go 36, Psalm 18, verse 31 to 36. Mme sena ke sefela sa tebogo morago ga phenyo. Tsela ya Modimo o e itekanetse, lefoko la Morena le itshekile. Ke ene thebe ya botlhe ba ba mo ikanyang, gonne ke mang yo e leng Modimo fa e se Morena? Gape ke mang yo e leng lefika fa e se Modimo wa rona? Ke yona Modimo o ntlamang ka thata, o dirang tsela ya me botlalo. O dira dinao tsa me jaaka tsa tshepe, o nkemisa mo mafelong a me a godimo. O ruta diatla tsa me go tlhabana, gore mabogo a me a be bora jwa kgotlho. O nnile thebe ya pholoso ya gago, letsogo le le jang la gago le ntshegeditse, go ikinamisa ga gago go ntira mogolo. Amen. Semphete wena ya rategang mmoloki wa ka, ha o ntse o utlwa ba bang o nkutlwe le nna, ke Hosanna 175. Ha ke ne ke tshepa mang
ga ke na ke tla tshepa mang ga e se wena ga o ntse o fodisa ba bangwe o mphodise le nna phuthego gompieno nkare re tsedile ke kopa se fela mo phuthegong se se maatla ke na le mo o sa tla mpaballa le bophelong bona mme ke tla tlhola ka mehla ka tlong ya morena phuthego re lebela pesalemo ya mashome a šupa le bone go tloga ka temana ya lesome le bobedi go fihla ga lesome le bošupa Psalm 74
verse 12 to 17. Kana modimo e ntse e le kgosi ya me go tswa bogologolong, ona o o dirang ditiro tsa pholoso mo lefatsheng. Wena o dirile ka thata ya gago gore lewatle le kgaphasele, wa tšhwetla ditlhogo tsa dikgolela mo metsing. Wena o tšhotlakantse ditlhogo tsa kgwanyape, wa enela bontsi jwa diphedi tsa sekaka gore di je. Wena o phuntse metswedi le melatswana, wa kgadisa dinoka tse dikgolo tse di ntseng di sa kgale. Motshegare ke wa gago, bosigo le jona ke jwa gago. O beile lesedi le letsatsi, wena o segile melelwane yotlhe ya lefatshe. Selemo le mariga di dirilwe ke wena. Amen. Hosanna 3:4-1, lala go nna, shwelane e wele. Meriti ya bosigo ke ena, ba neng ba nthusa ba tsamaile. Wena morena tlo lala go nna.
Thabong le botlhokong la la ho nna, thabong le botlhokong la la ho nna. Phuthego ka nako ena re taema ka boikokobetso ka maoto, fa re diragatsa mmogo netefatso ya seriti sa botho, the affirmation of human dignity. Re tla e buisa ba botlhe ka nako e le nngwe. Sana 72, temana e le nngwe fela, jo kgalefo ya modimo e befile, e benya e thethereza, jo lehodimo le tuka bohale, jo sefofo se ditlepetsa. Oso ya rona. Phuthego e ka dula mo fatshe. Ka sebaka sena re a kwa molao wa modimo, bana ba ka ema ka maoto fa re buisa molao wa modimo. Ona re bona mo lekwalong lwa ga moporofeta Miga, kgaolo ke ya 6 temana ya 8, Micah chapter 6 verse 8. Wena motho, morena o go itsisitse tse di leng molemo le tse a di batlang mo go wena. O batla gore o dire tse di siameng, o rate bopeletlhomogi, o tsamaya le modimo wa gago ka boikokobetso. Amen. Hosanna 114, di be di teng ra di bona, di be di re ja dipelo. Lekwalo ke la moporofeta Jesaya, mme mo mosong ono re bona mafoko a modimo fa ono kgalemela batho ba ona o re, le fa le ka tsholetsa mabogo ke tla le bipela matlho, le fa le ka ntsifatsa dithapelo ga nkitla ke le utlwa, gonne diatla tsa lona di tletse madi, tlhapang le itsheke, tlosang bosula jwa ditiro tsa lona fa pele ga matlho a me, lo bake go dira bosula, ithuteng go dira tse di molemo, batlang tshiamo, thusang yo gateletsweng, siamisetsang lesiela, emela motlholagadi mo tshekong, tlayang he a re sekisanyeng, go bua morena. Le fa dibe tsa lona di hubitse jaaka madi, di tla soufala jaaka semathana, le fa le tse di khibidu jaaka letsoku, di tla nna jaaka boboa jwa nku, fa lo rata go nkutlwa, lo tla ja molemo wa lefatshe, mme fa lo gana lo ganetsa, lo tla jewa ke tšhaka,
gonne molomo wa morena o buile jalo. Phutego ya Modimo e rategang, mme ene o phololeditswe ka ntlha ya maleo a rona, a tiketela melato ya rona, petso ya mowela gore rona re bone kagiso, mme re fodisitswe ka dintho tsa gagwe. Ka ga jalo a ka ba botlhe ka nako e le nngwe mongwe le mongwe ka molomo wa gagwe, re ipolele mmogo boipolelo jwa botumelo ya bokeresete ka gore ke dumela. Amen. Hosanna 4:42. Joko ya hao e bobebe e nkgatholola pelo. Re a leboga Phutego ka sebaka se ke nako gore re dumedisaneng. Ke tla kopa sefela kgotsa kgorase mo phuthegong e maleba ya gore re ka dumedisana. Ke a leboga.
Re a leboga Putšego, re a leboga. Ke nako e ntse re emetse ya gore re ye ko lentsweng la Modimo. Mme gompieno lentswe la Modimo le tla fiwa ke bontate. Ntate wa rona, Ntate Matlhare, modulasetulo wa mokgatlo wa rona wa bontate CMM. E tla re fa re kopa sefela bontate ba tle ba mo emise ba mo felegetse ba tle le ne fa pele fa. Hosanna ke 28 ya ntlha. Ha le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu, ke lapetse go mo aka, ha hae ke haeso. Bontate a rutlweng.
Phutheho ya Modimo ke a le dumedisa mo mosong wa letsatsi le ka lebitso la Morena Jesu Kriste. I greet you all this morning in the name of our Lord Jesus Christ, congregation of the Lord. Ke lebohe lekgotla la kereke ha mmoho le baruti ba rona ba babedi gore ebe ba file bontate tšhono ya gore ya ka e ne le kgwedi ya bona e fetileng ba fete ka molaetsa mo letsatsing le. I would like to thank the Church Council and our reverends for giving us, the men of this house, an opportunity to give you the word as it was the month of the fathers in the previous month. Ke lebohe le bontate ha ba bone gore mo letsatsing le ke tlo ba emela. Mme ke solofela gore molaetsa o ke tla kgaogana lona le lona ke molaetsa o tla re phedisang, ke molaetsa o tla re guidang mo maphelong a rona. I would like to also thank the men in the congregation for allowing me to stand in their place. And I hope that the message that we will share this morning is a message that will give us life. Mme ke kopa pele re tsena mo lekwalong a re buleng di Hosanna tsa rona, Hosanna 2:59, re opele temana e le nngwe fela ya bofelo ya sefela seo, Hosanna 2:59. Thibolla ditsebe tsa ka di utlwe ka moya, ke yo bolella ba sitwang dipolelo tsa ka, Hosanna 2:59, temana ya bone. Are rapeleng. Let us pray. Modimo wa rona ka lebaka la Morena Jesu Kriste. Letsatsi ke le Modimo leo kileng wa le supa. Letsatsi leo kileng wa le tlhola gore re le itumelle. Mme o re tlositse ko malapeng a rona Modimo, wa re boloka mo dikotsing tsa tsela. Mme ra fitlha mo kerekeng ya gago re santsane re babalesegile. Re tsena ka mo hare ha ntlo ya thapelo Modimo, re tla re imelwa, re tla re rwele mathata a rona a bophelo. Mme Modimo ke a go kopa gore a ko gore imolle ya ka o kile wa bua gore e thweseng joko ya me ka gonne e bobebe. Modimo wa ka re lo tsena mo lentsweng la gago, mme ke a go kopa ebile ke a go laletsa gore moya wa hao o boitshepo a nne ona o tla beang mantswe mo molomong mo lelemeng la me. Mme nna ke nne sediriswa fela tsotlhe tseo ke tlang go di bua, peo e ke tlang go e gasa Modimo a nne e siamisitseng ko wena. Ke rapella mongwe le mongwe Modimo wa ka yo tseneng ka mo hare ha ntlo thapelo ya gago. Ke rapela gore lentswe la gago Modimo ga ke le gasa a ke le fitlhe mo le tshwanetseng mo teng. Mme le dire ka maikutlo a mongwe le mongwe yo le utlwileng. Mme ko bokhutlong Modimo lebitso la gago a ke le galaletswe. Seofatsa tsotlhe Modimo wa ka. Mo leineng la rara morwalla moya o boitshepo. Amen. Amen.
Puteo ya Modimo a re fumaneng palo ya lentswe la Modimo mo mosong wa letsatsi le. Congregation of the Lord, let us find the word of God Go tswa mo testamenteng e kgologolo. from the Old Testament Buka ke ya Genesis chapter 48. in the book of Genesis, chapter 48. Re tlo bala temana ya botlhano, We will read the 5th verse. mme re tlo fofa re ya ko 17 go fitlha ka 20. Then we will fly over to 17 up to 20. Mme mo bukeng e ya Genesis chapter 48, And in the book of Genesis, chapter 48, ke mo re tlo fumanang molaetsa wa bontate. this is where we will get the message for the fathers. Mme tla re ha re feditse ka molaetsa wa bontate, And when we are done with the message of the re fathers, sianele ko kgaolong ya masome a mane le borobong chapter 49. then we will fly over to chapter 49. Mme yona ha re ile go e buisa, empa ke tlo ama from verse 1 up until verse 10. We are not going to read it, but I'm going to touch from verse 1 up to verse 10. Mme ke tlo kopa mma rona a re buisetse yona ka leleme leo a le tshwereng. Ka Sesotho, Genesis wa mashome a mane le metso e robedi, temana ya bohlano e ba le ya tjena. Mme jwale bara ba hao ba babedi bao o ba tswaletsweng naheng ya Egepeta ke so hotle ho wena naheng ya Egepeta e tla ba baka Efraime le Manase e tla ba baka jwalo ka Rubene le Simeone. Ha re fofela ho verse 17 e be e ba le ya tjena. Empa itse ha Josefa a bona ho ba ntatae o beile letsoho la hae le letona hlohong ya Efraime. Ya eba taba e mo hlokofatsang, mme a emisa letsoho la ntatae ho le tlosa hlohong ya Efraime, a tle a le behe hlohong ya Manase. Josefa a re ho ntatae, e seng jwalo ntate, hobane enwa ke e moholo. Beha letsoho la hao le letona hlohong ya hae. Empa ntatae a hana a re, ke a tseba moraka, ke a tseba, le yena e tla ba setjhaba, le yena o tla ba haholo. Le ha ho le jwalo, moenae o tla ba moholo ho yena, mme ditloholo tsa hae e tla ba letshwele la ditjhaba. Yaba o ba hlohonolofatsa ka tsatsi leo, a re, Israele o tla nne a hlohonolofatse ka wena, a re, Modimo o etse jwalo ka Efraime le jwalo ka Manase, a beha jwalo Efraime ka pele ho Manase. Re a leboga ka phetolelo ya English e buisega yana. Genesis chapter 48 verse 5. Jacob continued, Joseph, your 2 sons who were born to you in Egypt before I came here belong to me. Ephraim and Manasseh are just as much my sons as Reuben and Simeon. Verse 17. Joseph was upset when he saw that his father had put his right hand on Ephraim's head. So he took his father's hand to move it from Ephraim's head to the head of Manasseh. He said to his father, not that way, father. This is the elder boy. Put your right hand on his head. His father refused, saying, I know, my son, I know. Manasseh's descendants will also become a great people, but his younger brother will be greater than he, and his descendants will become greater nation. Verse 20. So he blessed them that day, saying, the Israelites will use your names when they pronounce blessings. They will say, may God make you like Ephraim and Manasseh. In this way, Jacob put Ephraim before Manasseh. This is the word of God. Lena ke lentswe la Modimo. Blessed are those who have heard this
Ho word lehlohonolo ba utlwileng lentswe lena, and preserve it in their hearts. ba le boloke dipelong tsa Not bona. only preserve them, but do as the word commands. Ba se ke ba le boloka fela ba etse ka mokgwa o le laelang ka teng. Puteho ya modimo e tlhomphegang. Congregation of the Lord, E re pele ke tsena mo lekwalong ke lefe le moragonyana la lekwalo le. before I get into the word, let me give you a brief history about this Buka ya word. Genese ke eo e kwadileng ke Moshe ka boena. The book of Genesis was written by Moses Mme himself. buka e ke ya tlholego. And this book of creation, Ebile ke ya tlholego ya motho. it is a book of creation of humans. Ebile ke tlholego ya sebe. And it is the creation of sin. Ebile re fumana tshepiso ya tshwarelo ya dibe. And we find the promises of forgiveness of sin. Mme buka e ke eneng e kwalwa ba Israele. And this is the book that was written to the Israelites Yaka ba ne ba le kotulong ya Egipeta. as they found themselves in Egypt. Mme Modimo o ile a bona gore go a tshwanela And God saw it fit gore a batle yo a tla mo romang, that he should find someone that he will send forth. mme a roma Moshe. And he sent Moses. Modimo o ne a rata gore ba Israele God wanted the Israelites ba farologane le batho ba bangwe ba boneng ba le mo lefatsheng leo. to be different from the people who were in Ba that ne o ne a land. rata gore ba nne le a mark He wanted them to have a mark o tlabeng o ba tlhaola mo bathong ba bangwe. that differentiated them from other people. Mme lekwalo le ha le kwalwa And when this letter was go written, ya ka baitsi ba dikwalo according to the Bible le scholars, kwadilwe mo tulong e letsatsing la kajeno it was written from a place that e is known itsegeng today ka the Middle East. as the Middle East. Mme buka e go ya ka baitsi ba dikwalo And according to the Bible e scholars, kwadile ka ngwaga wa 1450 to 1410 BC. this book was written in 1450 and Mme ha re 1510. lebella buka ya Genese go na le mabitso a mararo ao a tlhageletseng. And when you look at the book of Genesis, there are three names that appear. Re bona lebitso la ha Abrahama, We see the name of Abraham. lebitso la ha Isaka, We see the name of Isaac, ha mmoho le lebitso la Jakobo. as well as the name of Jacob. Mabitso a mararo a ke mabitso a neng a le ko setlhoeng. These three names were the names that were prominent. Ke banna ba Modimo a ikileng a ba khetha a ba bea mo gaufi le ena. These men were chosen by God, and he put them next to him. Mme Jakobo o re tlo bolelang ka ena mo letsatsing le. And the Jacob that we are going to talk about this O morning, ile a fumana ditshegofatso go tswa ko rraagwe Isaka. he received blessings from his father Isaac. Morago ga gore a tseele morwa rraagwe the birthright tsa go nna o mogolo. After taking his older brother's birthright, Ke nako e a neng a apere letlalo la phologolo. this is when he had clothed himself in the skin of Mme a sheep. Isaka a mo tshwara a mo segofatsa. And Isaac touched him and blessed him. A re mmele kwa Jakobo empa mmele kwa Esau empa lentswe ke la Jakobo. He said the body is of Esau, but the voice is of Jacob. Mme ke mo Jakobo a fumaneng tshegofatso ya mathomo. And this is where Jacob received the first blessing. Tshegofatso ya bobedi o e fumane ga a tswa ko go mo go malomagwe Labane, The second blessing he received from his uncle mo a neng Laban, a yo kgatlhana le morwa rraagwe morago ga nako e telele. where he was going to meet with his brother after a long Re time. bona a eteletsa maruo a gagwe bana ba gagwe le basadi ba gae ko pele. We see him heading his flock and his Mme o family, ile a salla ko morago e ne e setse e le bosigo. and he was left behind because it was now Go tlhagile night. monna o tswang ko a sa
itseng ko teng. Then a man from nowhere just Mme o appeared. ile a mekamekana le ena. And he was wrestling with this man. O ile a mekamekana le ena bosigo bo He botlhe. wrestled with this man the whole E night. rile ha letsatsi le ya la go tlhaba. And when it was now dawn, Monna o mo raya a re ntlogele ka gonne letsatsi la tlhaba. the man said, "Leave me, for the sun is Jakobo o coming out." ile a ipolella gore nka se go tlogele e se ntshegofale. And Jacob said, "I will not leave you until you bless me." Ke mo a ileng a fumana tshegofatso ya bobedi mo teng. This is where he received the second Mme ha a blessing. fumana tshegofatso o ile a fetolwa le lebitso. And when he received the blessing, he changed O his ne a name. wrestla le Modimo ka boena. O ne a lwana with Jesus, with the Mme Lord Modimo himself. o ile a mmotsa gore ka gonne you wrestled with me and won. And God said to him, "Hobane o lwanne le I nna am wa going to hlola. change your name from Jacob to Ke Israel. tlo fetola lebitso la hao ho Jakobo, Ke o nako be e Modimo Israel." a ne a tlhoma leloko la Israel ka This is teng. when God formed the nation of Israel. Phuthego ya Modimo e tlhomphegang. Congregation of the Lord, A re tsene mo lekwalong la rona. let us go into the word. Motlhodi Thero o re tlo tsamayang ka The ona. theme that we are going to walk with, Matsogo a ditshegofatso the hands of blessing a tswang mo go ntate. from a father. E ne e le ka nako e Josefa a ne a sa le Egepeta. This is when Joseph was in Egypt Mme o ile a fumana molaetsa gore rrago wa lwala. and he received word that his father was sick. Mme molaetsa o re e tla ka bonako e sa swe. And the message said, "Come quickly O before tle he o tlo dies, mmona. that you may see him." Josefa o tla le barwa ba gae ba babedi. And Joseph brings his two sons. Mme e re ha a tla lentswe le ya ko Jakobo. And when he arrived, the Gore word was sent Josefa to o mo Jacob tseleng. that Joseph is on his Ebile o way tla le bo and is morwawe. bringing his two sons. E re Bible Josefa strengthened him. Jakobo strengthened himself. And the Bible tells us that Jacob O strengthened ile a himself. itisa mo bolaong bo a neng a le mo go He bona. strengthened himself where he was Mme e laying re ha down. Josefa a tsena le bo And morwawe. when Joseph arrived, O mmotsa potso he asked him, gore ba babedi ba ke bo mang. he said, "Who are these two?" O re mo go wena Josefa ke bo morwaka. And he said to him, "These are my sons Bao ba belegetsweng ko Egepeta. who were born in Egypt." O re ba ba atametse. And he says, "Bring them Ba ba closer." atametse mo He gaufi. said, "Bring them closer Nke to ke ba me, bone. that I may see them." Ka nako eo Josefa o ne a setse Jakobo o ne setse a godile. At that time, Le Jacob matlho was a old, gagwe a ne a fokola. and his eyesight was Mme Josefa wa departing ba from- batametsa. And when Joseph brought them Ga ba fitlha closer, mo go wena when they got to go him, ya ka temana ya botlhano. according to the verse Ke nako 5, e Jakobo this is the time when a ba Jacob, adopta. he adopted Mme them. o bolella Josefa And he said to gore Joseph basimane ba babedi ba that these two boys, ga e sa le ba gago. they are no longer Go tloga mo yours. letsatsing le From today ke onwards, ba me. they are my Fela sons. yaka Rubeni Simeone Just like Reuben Ele and bami. Simeon, as they are wa ba mine. aka. And then he hugged Wa ba them sunga. and he kissed them. Mme o raya Josefa o And he re said to Joseph, Modimo o ko rapelang the God that ke a I o prayed to, leboga I ka thank gonne ke him. ne ke sa nagane For I never gore ke thought tla ba ka go bona that I will see you Pele again ke swa. before I ebile die. ke a mo And leboga I thank him gore ke kgonne go bona barwa ba that gago I ba was able to babedi even see your bao two ke ne ke sons sa ba itse. that I did not know. Ga ke tse re le tsamaya le nna. I don't know if you are following me. Ka nako eo At that time, Josefa wa ba batametsa Joseph brings them o tseya closer. Manase He takes o Manasseh mmea ka letsogong le le jang and he put them o on tseya the left. Ephraim And he took o mmea Ephraim mo letsogong le le and he tshegadi put him on the gore ra left, bona a ba segofala. that his father can Mme bless them. Bible e re And the Bible says, Jakobo ga a lebelela basimane when ba Jacob looked o at the boys, fapantsha he matsogo crossed his mo godimo arms ga ditlhogo tsa on bona. their heads. Mme go diragala sengwe And something go happened. diragala sengwe Something happened. Josefa became so upset
Josepha a tlallwa ke moya. ha bona se rragwe a se When he dirang saw what his father was o ile doing, a nna very upset he a tlallwa ke yaka le moya. rona re le batho Just as ga us as modimo a people, dira sengwe when God does re na le go something, nna very upset re utlwa re re tlallwa ke leka go moya. lokisa We try to seo fix modimo a se what dirileng God has done. mme jakobo wa mo araba And now Jacob a answers re him e seng bjalo and says, not like josefa that. o raya And rragwe Joseph says to gore e his seng father, yalo rra not like that, e seng father, yalo not like o ko that. mogolo This one is tea older. letsogo la gago Take your o hand lebie mo dimatlho ya and manang put it on Manasseh's head. e ne e le setso It was tradition sa gore ngwana wa maitibolo that the ke firstborn ena yo o tshwanelang is fit ke to ditshegofatso receive e re blessings. ke boele ko morago Let ganyane me go back a re little lebelele ka mokgwa o jakobo and look at a how fumane Jacob ditshegofatso ka teng received his e le o blessings monnyane as a little o boy. ile a tseya ditshegofatso As the younger tsa one, he mogolowe e received seo the blessings of mme his mo nakong ya elder brother. botsofe And in his o dira old seo a age, se dirileng he does what he santsane did e le o motjha. when he was o younger. tseya letsogo le le He jang takes the o le beya mo right godimo ga hand, tlhogo he puts it ya manase on the head of o tseya Manasseh, le and he takes letshegadi his left hand o le beya mo godimo ga and puts tlhogo it on the head ya Efraim of Ephraim. o fapantsha matsogo He crossed his hands, mme seo and that se ile sa upseta did not sit well Josefa with Joseph, e leng rragwe who was the father of the boys. mme jakobo And Jacob o ne a dira seo did that ka gonne o ne a itse because he knew seo a se dirang what he was doing. potso ke gore o ka ipotsa The question is, you gore may ke ask ka ntlha yourself, ya eng mo why dingwageng in the tseo years jakobo a neng a le mo go tsona that the years that a Jacob tlo was in, adopta why would he le go adopt tseya and take basimanyana ba the boys? dipatlisiso tsa me The di mpolelela gore investigations tell me that basimanyana ba babedi ba these two ba ne boys, ba na le dingwaga their tse di le ages, lesome le borobongwe they were 19 they were 19 years old years old. ka nako e josefa At the time a ba that tlisa Joseph brought them ko raya bona mogolo to their ke na grandfather, le nnete I am gore sure basimanyana ba that these to a boys certain extent ka they were tselanyana e nngwe, confused ba ne ba gore what is maketse going gore ho on between etsahalang their father ho ntate wa and their bona, grandfather ntatemoholo wa ka bona, gonne ba ne ba belegetswe ko because Egipte they were born in Egypt. mme jakobo And Jacob had a purpose o ne a na le gore ke ka taba lebaka la eng of why he was a dire yalo doing what he was o doing. ne a ba elevator He was from elevating being them grandsons from being to being his own ditloholo, sons. hore e be bara ba hae. basimanyana ba These ka boys, ntlheng ya rra bona because of their yo father, neng e le mosisi who was ko Egipte in Egypt, ba ne ba na le bokamoso they had a future, bo bontle a go bright ne go na le future. tsholofelo There was a ya hope gore ba ka tsena that they will mo enter ditlhakong into the tsa rra shoes bona of their ka father nako ya kgolo ya at the gae time when he's older. mme seo And that ke se jakobo was what a neng a sa Jacob rate go se bona did not want to se see diragala. happening. o ba fa identity He gives them an ya gore identity ba that these, le ha ba belegetswe no, even if they Go were born Egipte. in Egypt, ke ba they Israele are ka Israelites madi by blood. ke ka lebaka leo This is why a ba se go fatsa he was blessing them. phutego ya modimo Congregation of the e Lord, tlhomphegang this the congregation of the Bontate. Lord, fathers, mo letsatsing le today ga re garela when we kgwedi finish ya off bontate the month of the re na le fathers, bontate we have fathers bao ba senang the relationship who do not have le bana ba bona kamano with their kids. re na le We bontate have fathers ba ba tsamaelang ko kgole who are working le bana far ba bona from their kids. re na le ba We bontate have fathers bao ba maintainang bana ba bona who maintain their through children maintenance court through the courts. re na le We bontate have fathers bao ba ganang who are bao ba sa denying, who are dumeleng not gore agreeing ngwana o that belegileng this o child who was a se born wa me is not re bona mine. We bontate see ba ya to fathers an extent
going to ya an go etsa extent di-DNA test of doing gore DNA ba bone tests gore ka that they nnete may see bana ba ke ba and bone prove that these are re na le their kids. bontate We have bao ba fathers bolelang who tell gore nka se mo support that I will not ngwana support yo this ka child gonne a se wa because me he's not a se mine. wa madi a He's me not my mme blood. Jakobo mo mosong And wa letsatsi Jacob le this morning wa re is ruta teaching us yaka a tseya bana as he takes bao e these seng boys ba who are gage not his ebile a ba fa and he ditshogofatso gives them go blessings feta bana ba more gage than his own kids. bomme le bontate Brothers ba ba and sisters ratega who are ke kopa le beloved, tsamaye le nna I want you to ke walk kopa with le me. nkutlwisise I want you to understand gore ke me, ya kae where I am going. bontate mo Fathers, nakong ye at this day and ba age, gapeletse they are forced gore ba accepte to accept bana their kids bao ba e seng ba bona who are not theirs. mme lekwalo la genese And the letter in le e leng la Genesis, creation the word la of re creation bolella tells us gore go na le bana that there are bao ba children tlhokang a father figure who need a mo father maphelong a figure bona in their lives. mo nnang mo teng Where you mo o are, tsamayang mo where teng you are ka walking, mogare ga kereke e inside this go na le church, bana there are ba e leng children gore ba go lebelela who are ba looking bona up a to you father figure and they see a mme wena father wa figure. ipolelela And you are gore I'm telling not going yourself to waste my that I'm time not gonna because you waste. are not my biological Hobane ha o child. ngwana wa ka wa Mme mahadi. Jakobo And wa Jacob re bolella is telling us, gore adopt adopt these boys these and boys. bless them. Uba O ba fe hlonolofatse. lerato. Give them O ba love. bontshe Show gore them ke batho that they are ga ba people. belegwa ka phoso They were not born ka by gonne ba mistake, belegwe for they were ka born batho ba bedi by two bao ba people neng ba kopana who were met. mme boipilotso ba me mo mosong wa And letsatsi my le appeal to you gore this ga batho morning ba babedi ba balwa is that when two ba sa people are tlhola ba fighting utlwana and they are no ngwana longer ke in ena a unity, safarang the child suffers. batswadi Parents, segologolo bomme especially a re mothers, sekeng let us ra not gana go deny bolelela to tell our, bana ba rona our children gore borra bona who their Ke bo fathers mang? are. tseya the differences Nka di- between wena diphapang le tsa rragwe wena le bana ba ntate wa ngwana. o di beele ko And put thoko them ka aside gonne ko bokhutlong because in the end, ngwana o a wants to child identify himself o batla ho or itseba herself ho le yena rragwe le ntate wa hae. mme ke boikuelo ba And this is my appeal gore that mo mosong o this morning, molaetsa the message o Jakobo that a Jacob re fang o is giving to us, a nne molaetsa let it be a o re o message tseya that we take re ya lona and walk with ko it malapeng a rona to our homes. re fitlhe And when we get re o there, implement implement it. ka gonne ga bana Because when ba our botsa children mma bona ask their gore mother mama that, Mama, ke kopa go itse I would like to gore know rre ke mang who my father is. ngwana o kgobiwa ka mantswe A child O is being bolellwa ka shouted gore at. They are told, o batlelang rrago why are you Ga go seeking your direla father? sepe. He's not doing o anything for mmitsa ka you. mabitso And he calls them feleletsa by a name. bolelela And he end up ngwana telling the o child gore wa tella that you are kgante ke disrespectful. nako e ngwana But it is the go na le child. sengwe Something seo se mo inside, tshwenyang something ka inside of mogareng the ga child gagwe. is troubling O this batla go child. itse They want to his or know her own identity ntate wa hae ho gore o yena tswa ko ke kae mang, where they are mme ke from. kopo ya me And it is my Mo request mosong o. this morning gore that a re boleleleng bana ba rona let us tell our Bontate, children, ga e fathers, le gore ne o tsamaela kgole if you were walking bana ba far gago. from your a children, re tseyeng thuto let us take a mo lesson lekwalong le la genese from this go word tswa in mo Genesis, monnamogolo jakobo from Jacob, the old Gore man ke Jacob, nako that it is ya time gore ro rebuilda that we rebuild dikamano tsa rona our le relationships bana ba rona with our children, gore re kgone go ba fa lerato that we may give them gore re love, kgone go ba bless that we may bless ba them, kgone go tswelela pele that they may go mo forward bophelong in their lives. e re ke fofe Let me fly. ka pelenyana Let me fly ke ye ko quickly chapter 49 and go to temana ya mashome a eo mane ke e le metso e robong, lebisitseng that I'm Ho batjha ba directing rona. to our young people. morago ga gore jakobo
after Jacob a segofatse ditlogolo tsa gage blessed his a ba grandchildren, segofatse le rra bona after blessing o their romela father, molaetsa he sends a gore message barwa ba gae ba ba le lesome le bobedi that his 12 sons ba tle should come, gore a tlo bolela le bona that he may speak a ba with them segofatse and bless a them ba ba bolelle and tell gore them go ile go diragala eng what was going mo to maphelong a happen bona in their mme lives. ba tla And they ka came mo kamoreng in the eo a room leng mo go where yona he was. le re lengwalo le le boitshepo And the word o says shifta maoto a gage he moved his gore a knees lebane le that bomorwa they may face their mme o his lebantsha sons. matlho le o mogolo And he looked at E his leng older son, Reuben. who was Reuben. mme lentswe la gae le la mathomo And his ga word, lebelela when Reuben he looked at o re Reuben, o ngwana wa me he says, "You wa are my son. maitibolo. You are my first I am son. so proud Ke motlotlo ka gonne ke nnile le wena that I had ke you santsane ke na le when maatla I was still ke santsane strong, ke le motjha when I was still young. but there is a problem Empa ho na le but mathata. there is a problem Empa ho na le you are not mathata. stable Ha wa You ema cannot be hantle. trusted Ha o tshepahale. because you slept with one of my wives. Hobane o ile wa ikutswa le e Therefore, mong you wa have basadi ba ka. forfeited Ka hoo o all the o sentse blessings. dihlohonolofatso Ke nako tsa e hao. Jakobo At the time, a neng a Jacob mo fa ka tlholo was a santsane a judging phela. while he was still alive. You have forfeited O fetile. le ha e le tshegofatso e nyane With just a little ka se blessing, fumane we will not receive because it. of what you did. Ka baka la seo o O tswella se pele. entseng. And he O continues. lebelela Simeone le He looks Levi at Simeon and o re Levi, lona le le ba babedi and he says, the two of you, le tletse dintwa you are full of mo rage mo mafatlheng a in your lona lungs. le bolaile batho ba bantsi You have killed so many diphologolo people. tse You have dintsi killed so ke many digole animals. They are now bakeng sa crippled lona. because of you. I don't want to have anything Ha ke batle to ntho do enngwe with le you. enngwe e I nkopanyang le don't lona. want my spirit Ha ke batle moya to be wa ka amongst you. hore o be le O lona. ne a ba a tlhono He was ka judging seo ba se dirileng because of what they did. a re yeng ko wa boraro Let's go to the o third one Jakobo that a Jacob bolelang ka eng is talking about. re bolela ka Juda We are talking about Judah. mme ha a fitlha mo When he o gets o to, change tune when he gets to Jude, o ra he Juda changes. He says ha a to bolela Judah, le wena when a re I wena see you, Juda he says, the Judah, scepter the will scepter, never leave ha e no your tlohela house ntlong ya gobane hao. ya bogosi The scepter e ka of the se kings tswe will mo never lelapeng leave la your gago house. mo lelapeng la In gago your house. ke mo go tlo tsalwang This is where dikgosi kings will be mme ke born. ka lebaka leo And by this, ga re re morena jesu when we say Tau ya Jesus, leloko la Juda. the Lion of re Judah, bolela ka we ditshegofatso are speaking about tseo a di blessings filweng that they were ke given jakobo by Jacob pele a neela mo before he died. o re bo morwarrao He said to ba his tla go son, obamela they will mme bow bogosi before you, bo and the o tlabe kingship o bo tshwaretse monga you will bona hold in yo it, santsaneng who a is still to re come. bolela ka morena jesu We are kreste speaking of the Jesus yo Christ, the bogosi ba King, gagwe that his bo tswa king, mo lelapeng that his kingship la is from juda the nation of go lona Judah. batjha To you, young people, lebelelang metsamao ya lona watch your steps. lebelelang se le se dirang Watch what you are mo doing batsading ba lona to your parents. go tlo fitlha nako There will come a time yeo go tlabeng go se monate where it will not be nice, yeo o tlabeng o rata where you will love gore rrago a ka ba le gaufi for your father to be near gore o you, kgone go bua le that you ena may talk to o him ipobole and speak. mme nako e ka se go But the dumelele time will not ke ka allow. lebaka leo Because of this, re bona batho ba tlhaba dipodi we see people ba ya ko slaughtering. mabitleng We see them ba going ile to o the bolela le grave. lebitla They are talking to the grave. mme ka nako At that time, eo ba neng ba tshwanetse when they were supposed ba to bolele le motho talk to the living a santsane a person phela while they were alive, ba ne ba sa bone they botlhokwa did not see the ba importance seo of doing that. ga ke ile o bolela I am not going to ka barwa talk ba bang ba ba setseng about the other sons. ke nagana gore la nkutlwa I believe you can ebile hear la me nkutlwisisa and you understand gore me, molaetsa ke ofeng that the message, lentswe la modimo le re the word of God ga says, jakobo a fetsa when Jacob go was ba fa done melao
after giving him le go ba laws bolella and telling tseo di them tla ba the diragalang prophecies of what's going mo to maphelong a happen in bona, their lives, o neela moya. he died. At the time of his death, Ka nako ya he ho was shwa ha hae, 147 years he was old. 147 years old, Mme ha a swa, and when he died, ke lebella dipatlisiso I did some gore ka nako e a investigations bua le barwa ba gagwe, that at the time when he was talking ga to gona his sons, ope yo o kileng a ema ka maoto no one stood up go tloga ka Rubeni from Reuben a mmolella and said to a him challenge and papagwe challenged their gore father, papa you can't do that to me hore ntate because o I keke am wa your nketsa firstborn. jwalo, ke letsibulo la Simeon le hao. Levi Simeon le and bona Levi, fela bjalo just like ga ba that, ema ka maoto they did not to stand up challenge their or father. challenge their father. Ebile Jacobo And ga Jacob, bolela le Josefa when he spoke ka to Joseph basimanyana ba babedi ba about his two ga ba boys, botsise he did not gore ask mma bona o ko where kae, their mother ga was. botse did Josefa not ask gore ka Joseph nnete that in o na le fact, bonnete are you ba gore sure basimanyana ba that these ke bana ba boys gago. are your boys. Re bona mo letsatsing le We see that mo nakong ya today, beanong, at the time ha rre a today that we live in, tlhokofala, when the father dies, mosadi wa batho o the salang poor woman bana that ba mo stays emisa ka behind, maoto, the children ba stand, mmolella gore ntlo e ke ya and they rre, tell her ba that this is the mmolella house of our dikoloi tse ke tsa father. These rre, cars belong re to na le our kabelo father. mo go We have a ona, share we in are all of this. entitled Re gore na le re kabelo fumane that we e may share ya receive rona. our own E re ko share. bolelle Let me tell you ngwana o something. le tlaswa The o ile a prodigal tseya son papage took his a mmea father mo kgoneng, and put him in a a mmea corner mo kgoneng and put him in a gore corner rre and said, ke batla o Father, mphe se e leng I sa me want you to give ke me ilo what's bona mine, bophelo. that I may see Mme life. rragwe And the o ile a father, fetsa he gave- a mo neetse he gave seo a him neng a se what he was kopa asking ka gonne for. o ne a le tlase because ga kgatelelo. he was under Mme seo this, se diragetseng and when it ka gonne happened, mosimane yo because this never boy got the blessings ha from fumana his father. mahlohonolo He tsa ho blew ntate wa all hae. his riches. As ja He tjhelete ended kaofela, up eating with a pigs. a Mme ja ka le nako e a jang le difariki. dikolobe, Ha a ja le he came back to difariki. his senses. A kgutla A menahanong ya nahana hae, and he gore ko was ntlong thinking ya rre, that in my my father's father's house, servants ba latlha dijo. basebeletsi ba ntate wa ka throw away food. O seke Do not wa tshwana be le the like prodigal son. ngwana wa tahlehelo. Amohela seo se Accept fumanang what you receive, ka gonne ke se rrago. because it is what A your go file father sona. has given you. Modimo wa kgotso May the God of peace, o ka re a ka nna le rona. may he be with us. Modimo maabane God Modimo yesterday, kajeno God e today, tla nna e le modimo he will forever go be ya ka o sa God, feleng forever and yo o ever. dumelang. Who agrees, A re whoever amen. say amen. Dumela. Re a leboga mo nakong e ke tlo kopa mme yo tshwarang thipa ka mo bohaleng a rapelle bontate a rapelle le batjha ba rona a rapelle Akasia a re opela hape temana ya bofelo ya Hosanna 259 thibolla ditsebe tsa ka mme yo o ithaopang a felehetse thero e ka thapelo.
Ke kopa o emise letsoho ba o tlisetse microphone. Polelo tsa a re rapele tau ya Juda kuka maditšhaba fika la bosakhutling lentswe la hao le badilwe lentswe la hao le boletswe mabaledi wa ditšhaba ke a kgopela gore a nke le age mo dipelong tsa rona re tsamaiswe ke lona re buswe ke lona mesong ya letsatsi monghadi ya bophelo motlhanka ha wa re hopotsa ditshwanelo tsa rena jaaka batswadi mohlomong le ba go bona bontate o a ba hopotsa seo se tshwanetseng go diragala modimo ka ka lebaka la morena rena Jesu Kriste re a leboha gobane ka nnete papa la hao lentswe ga nke le tswa fela le boa le sana maungo modimo ka re a leboga hle mohlanka ha wa re fileng lentswe o thibolotsa ditsebe tsa rona modimo wa rona re utlwile ka bosha re a leboga papa re a leboga tau ya Juda re a leboga mopalelwa ke ho palelwa bana ba rena monghadi ya bophelo le yena o ntse a ba hopoditse mohlomong maemo a bona ke re modimo a ka nkebe gore lentswe la le badileng le tsene dipelong tsa bona le ahe dipelong tsa bona ba tsamaisiwe ke lona mabaledi a goloka ke leboga mmadi wa lentswe ke re modimo wa ka mo sigofatse o mmoloke mo phadimisetse sefatlhego sa gago mme o mo fe khutso ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste yo kileng a gata loso mme a re siela bophelo bo bo sa feleng amen Amen. Ke a leboga sebakeng se ke tlo kopa ha re ntsha pina re tla be re se busetsa tiro ko lekgotleng la kereke. Thank you so much.